cia kuria mara yari Muthambi na mara mara mbere yari mara yonde but ikuganwa riu twatigwa na mara na muthambi riu ikabaga muthambi ward na mitheru nikenda riu chogoria niyo igatigwa na mwembe chogoria na ganga yes na ikinyete ko metaratara ikinyete ko ya gutigira menya muno tikoro atika kuri ithagwo guno mongo kuri kwina nene maretagwa nau riu gintu kia mbere kambuge number 1 advantage ya kwa tutuna sub county ni nyamwira development kana maendeleo kwa kwina ndo taliu ukadi muthambi riu kwina DCC after toko dada kwina anene bange ba thirikari baraba jana kina DCC kwina anene ba police kwina nene ba ithomo kwina nene ba nkirigasha antu bubonde peja no monka bashua guntu kwa wekara kweli so mtore we muthambi we na nyombe yake akona mtoko kombolithia mtore kwendia mpoka jia mtore kwendia ria mtore kwendia tunyamu twae akona customer ngo tugotebu mtoro we kala muthambi akati ko raito shuka hapana akagora thokoniko riu ketho na nduki yaku kendagia maguta na mbi mtu akagora ko guri uta intake recruitment ino riku ya NYS gakorwo ri sub condition de sigaro thiro riu kia nguru muthambi na kambuge ona ira iraro thirwe the last one year iro thiro to muthambi tariu kithurano ko kia riku kia njeshi igaro thiro muthambi na mbere mara sub county ari yonde mwanka ari tungu twathija tukaya watu wanya tutano no riu turithia tukaya watu tutano mara na tutano muthambi so na kiu gari kano gyakwa so tika meya problem ya antu bainge mbaka beshirigere wa kauntu ni mutongoli fulani kwenda kuthukia but kambu ya tere wantu muthambi ntwaero muthambi sub county kari mbongo tethagia hapana ona tiri mbere ya mpoka na tini kombolithania nyomba nene pale peo ni antu betu batetheke untu antu betu ni tukuga ni kondi na poverty ni kunyia ri ukia no thini ni kana antu betu bekale wega kogu iunio ni kiu ni ko gitumaga mbenda antu betu batetheka so kambuge bastiru twina mabishi maingi muno tukwenda na mabishi maoni motukuga tukaomba atongoli bara pe mabishi ni batukuberia nikenda mabishi mumeya antu betu ona gukiaga bonge gutera mtu kandi ko yoshimani gutera mtu kandi kwa messenger mtu agwata you know ona ngarama mye kuma mara kuthie chuka muntu ambe uthuku ngarama kuma momboni mwanka marima kuma marima thi chuka ali ranchi chuka riu menya titwa ya gukoria na kwenu na umukuru dainde antu kolie gwetu twaja kolia kalingani kenu na umukuru kalingani riu no tukugatire this time around turenda gukolia gwetu nikenda antu betu ona mobetho bena antu apakaruta kanyamo ga gwitethi yes mushimiwa nimbiregete gukuona mashinani sana ntu biogas turirikanaga kuna climate change kuna carbon nambi na no mwaka tumenyerera ntu tukiaga barabara no mwaka tumenyerera letu riu ukari na I was very happy kana ndakenire muno kuona president wetu agiosti nyamwira mushamo no climate change guko na Nairobi ria twaringa campaign mbwana wonire nindaja na mariko muno mama etako energy saver yes mariko maria matumagira nkojiere kuruga alokore ngati bunonire yes nkojiere ukaruga na ndaja ni mariko nkurukia 300 wow ndashoka ndathi ndakubia through partnership ya nyamura dirikari na another well wishers na makampuni ma private na tomba kwewa mbongas ni ukathoe na ng'ombe 5 na ni komea ikaruta mania maria kwa process ya matijaga makaruta ngasi riu antu tekwanga miti yes antu akothika miti na gontu watu batena mbesi ya kugura ngasi na maguta ona motoni ni maraithirie muno maguta mata riu already mara nitwikirite mbayo ngasi 30 30 yes
na ndaluza ko gune kenda mboni yantu menya nuko menya ono dieta mashindano ni gotira yeta kwa ndako magana primary bamba ko di ila sia ko sia muchujo mwali muri anto foto tukaje 20 ru bana serious okoni yanto bra kutoka kwa leo ndagira anto mawira mama kenda bona wirora ndieta ko balutira na stiru ndi convinced ngaya tedia antu baba mpagete wonto kolea ngagotani overnight yes wonto mount mamo tekamo ni mateko anda engineers hapana leo kalandi na wananchi bokena panga na mount makena diwera yes Mheshimiwa Korea Mara mujumbe wa Korea ya kuthigura mbagete kia gavana yes watharaka ni gweteka mbagete kia gavana yes umandire bakara mbagete kia gavana yes lakini watu ile kule kwenda mwanki muno yes kuria ni etakire kia gasti kia mujumbe Mara ni atia kulukulu hivi kana ni lego to chini ya maji kampu kia atire mbere ambaleria monto magete kia gavana kwe kauntu kamandika nero kwenda kali mheshimiwa kauntu kege kethomo liankuga monto makuthondeka discourse jumba kwithwa ke same level yes na extra county na nyamwira na national tari gwe shukuru imwe ya kwenda mulato akwa either we chairman wa board of management na kitui kimwe yes leo kwenda shukuru ya de na ngenda odi ogugu kwa kaunti edo kaundu secondary school kaundu secondary school irari na rutwa 114 para para wote kegeri 114 yes 79 e bara dire university 79 114 79 ba di university de secondary na gote mdola kwata ndi minus na gote mdola kwata i enenteto yes at the secondary school na kuno kwata D yes county secondary school yes no kwa ala kitui onu odomaga kati kwa ngina leu makata abadoma mbona mto primary no kwa kameno kanagia shukuru weu ila ile 279 university wow na ndako ra kote mtola kwata ndi minus na kote mtola kwata i kuma kiana 114 na ontunu wende ngenda ne wende ngenda kwa nantu betu na ino ndi school jetu ila performance mbaya sana ila performance rodo kumono na kambuge kauni kaunto kala kwenda antu betu ni kwenda tukwatanira na bara beta kwa stakeholders yes bake do tuona atire ne atatugakuria nyamwera shukuru ino ndi secondary ino ontwana baba kugwa ni betu okuruka ni betu ni baba gwale tukapalo zate of course ne tukugamba bakadi nyamwera no bakadi no igwetwa TTC TVET but you see tupondo bakagitate na iko tumindaguga menya tento pondo bakatuka mabundi ali kuyanto bange bena talents ya kuina leu tukamba ku promote bara bakamba ku gitate kuina kedo ne anto bara bakoma on the sports tukamba ku gitate ko mount mo ne ngayanta edia ne nkawata na tongoli bara pangi ne kenda tomba ko tori okoli mo ngweto ngishoka kiuri yako yes yes kwena of course kwena moro to menyanto ne baja na mtu akaugatire kidurano kugenge karo maite fulani kambuga atire kwena bara batangasite of course mushimo kaleke na gwita karo magite kyanga bana njiji mu Rwanda gwira kwana kwenda I think ona Susan Mwindu ne gwite na kwenda ona kwebange mbuga bakauga batale bakugitate njoka tathura kina njoka na gwite ale oku na kwenda bange na me bakaumira no namba kameno arungame leu si ona mbongo bego tekete ndero ngama no kya mende po akente bakolonga lekio ngoda kolonga nalengu mbulia kula sia kamonga tukambuke atire tio tutena dena na mtu noliko na kambuke wega uma kana mushi kweli mheshimiwa kaleke
agatwika ngabana antu bameru ba mara would benefit no kwagwa ego nto riu meni kwa kwinuka kogu antu ba mara bakagitade one menya ti ankoire kigara kemoji kitiaga kanya mugatema ona kedo kigetu gitera gotema shoro lakini kwera wale ki alikuwa na barabara kwa ya medero ya lugariri haina gavana riu kambu ya tiri riu yune ntatoji ya tene tugange ajayo riu kambu ya tiri ni ajanete mono to na ningwetikia menya gote muntu ije muntu ngai mbere riu uro kagita buria batikambuge gianto ba mara barambari tina bo ni bakuga bashamithirwe kidogo atirisi shuka mehabi bolete full time no gwa 2 times tebungu ariu nyamwerange ngabana adija gatamujire riu bi bolete nyamwere mwenda kamuru kende kinye 10 riu dianto ba mara to arumirwe kidogo but kambuge gintu kira very important nembugire mtu wetagwa Moringi kura meno no nditamena kapo agitate nwekara kogu daino ndingiromba tongoli babonde barutire antuwira nikenda riu muntu akithi koroda yakithi gucakura amba gucakura akiwa atire ndicakura gontu fulani kogu kambuge titu tena thina mugira tungana mushimu wa karekembi kina kwira mba advice kana mataro mabura batiro between almost like 24 January na tariki 10 2027 umwirate kenda dhurwa no kande kemwirate mandate ire mwetha ino ya mujumba mara ne abarutire wira na roho moja na atika discriminate no na ningwetikia antu bakarutira wira ni baomba kwa thank you kogu advice yakwa ingenge mwira ne abarutire wira na bakamuririkana gitara gitada yakinya kogu that would be my advice mbega muntu tumangaririkana gavana Njuki arungamire MP tamu yemwe uri warutire chuka muthara kauga na mwano wa Njuki akarungama gavana no arute wira muthara mara uga we akaruta gwa bachuka bokobwa ogusuma na mushi anatongole mothe magwe makanga magitikia gavana na awuri tha ino ri okaumba kuga ni mbiro thite that au ni onkuga riu I'm sure ni my friend so ndenge mwera ne arutire antu ba mara wira tumaundu tutigere kidogo menya kwira gwa kali mano manko achere ne riu achere mugunda otigawe sasa riu na ukonge tugete thina ukonge out of 10 nuntu nuriungaga mwa ingome uri muntu mutharakanithi out of 10 maendeleo kuria tharaka malisiga na in terms of mara malirungurwa national government through MP out of 10 tharaka riu kambuge atire nenda ugito kaire ringe dale mweta Meru FM niyo onto de mtu asiasa nkeja koeja na Maxi kanka doka ni nanto yes because kwatwika atire kanko doki muntu nuko ngwata kuna wewe ndera kwa mtu ndendera mere unte nkeja gukwira one arudi tenkrokio nkeba kero da makosa kambuge atire anto kapo kadi boro de savi ke wana nchi mimi besti mimi mashinani ale toma onoga toma ndakene yako wana mera atire kolokera mara kolokera shuka kolokera daraka ukena ndeta report menya tuli anto ba siasa tutenda menya ntumba ngati ko makera murugara nondo de makosa ondonka uga munde nkena uga pato no mbere murugara kwa nko bodoki kana ugi kare wa kanko bodoki so de yuga for now mtolea omba kushuki kule kuna mwananchi na no gachokia ona gitara kinya no kageta bure msimu tuli yao ya mwisho tu kabisa na ni mugeni wako